I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operational issues to revert to the port of Mombasa. Ni miario ya mutongoria wa bururi William Ruto Muthenya wa ira akianirira gucokia motungata ma Gicukiro kia meri kia Mombasa maria mathamirio mwena wa Naivasha, undu uria uroneka kwamukirwo na gikeno ni atongoria, onjoria na kanju ya ndini ya giithiramu. Kilio kikubwa kabisa kwa uchumi wa watu wa Pwani na Mombasa, kuanzia kina mama wenye kupika vyakula mamantilie, kuanzia watu wenye kuuza biashara ya mafuta, spare, matairi, matajiri wenye malori na magari mengineo walilia sana. Onjoria maugite mena mwihoko munene onjoria wa kaunti ya Mombasa ni ukwarahuka, makiuga biashara iria ciahingirwo na ingi iria ciathamirio mwena wa Nairobi na Naivasha ni igucokereria. Leo njithi ni gutaithika muno ni undu wa wira gucokio ni President William Ruto Mombasa. Wa mbere ni ati acirecio wira wa clearing and forwarding guku niko cukurira nene ekoragwo iha bandari iria hake KRA Chereo shauma iteko ithiaga tothi hota guthi Nairobi cikaraga guku. Makiria nao onjoria ya maugite ikinya riri nirio ikinya ria mbere hari kuhingura mieke ya mawira kuri mamilioni ma mbeu njithi aria matari na mawira thiini wa sekta ngurani mwena wa gicua-ini. Utonga wa Mombasa uria ukoretwo ugithi na thi muno makiria ni turona ni ukwarahuka na njira nene muno makiria. Nendu ni turona ayuthi tu aria matakoretwo mari mawira aria mathiaga gwetha wira Nairobi ni mekubota guka nginya guku Mombasa na methe mawira na mawira ni megutuika ma kuoneka. Mwena-ini wake Governor Muthure kauntiini ya Mombasa Abdulsomad Nasil ni ahembeirie ikinya riri akiuga aricemba kunyitanira na thirikari nene hari kugacirithia wonjoria na miturire ya muingi wa kaunti ya Mombasa. Ni jambo ambalo kwamba tunalikaribisha, ni kitu tumekuwa tukipigania kwa muda sana. Na tulieleza wazi ya kwa hata kama ni kulipa deni lile la SGR, kuna njia mubadala ambao kwamba unaweza kutumika, sio lazima kuumiza uchumi wa eneo moja peke yake. Wonjoria thiini wa kaunti ya Mombasa wahotomire thutha wa mamwe ma motungata ma Gicukiro kia meri kia Mombasa guthamirio mwena wa Nairobi na Naivasha, undu uria riu thirikari yugite ni kuhundura motungata maya macokio mwena wa Mombasa. Riu onjoria na muingi wa kaunti ya Mombasa uri na mwihoko wonjoria o hamwe na mieke ya mawira ni gucokereria thiini wa kaunti no ya Mombasa kumanaga na itacokia ria gucokia motungata ma Gicukiro kia meri kia Mombasa. Handu-ini ha Kameme TV kuma gicua-ini kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.